umugozi umwe murabona ibijumba biva kwingene bingana igijumba kimwe gishobora kuba kire umusaruro w'ibintu byinshi kandi binini murabona ko ari kijumba kirenza ikiro kimwe yaramwe muvyirebe murabona ko kino kijumba kirashobora kuba kirenza n'ibiro bibiri yego ngico cyo ni kijumba kimwe mubirebye ni 20 ngiye imyumbati iriko ingene inga Nizeyimana Pascal ni umuturage utuye mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera akaba akora imirimo y'ubuhinzi butandukanye burimo ibijumba imboga ndetse n'imbuto by'umwihariko ariko ubuhinzi bw'imyumbati akaba avuga ko byamuhinduriye ubuzima kuko abikora mu buryo bugezweho waronse iryo vugize ukagukorera neza umwumbati murashobora kurenza metero kera twahora tujana n'abavyeyi guhinga tugahinga ibishimbo bishingirirwa tumaze gushingirira hari ubwo bijya biti bashingiriza byatugoraga tukasha twitiza ibi biti by'imyumbati iyo rero tuvanye mu bya bishimbo tukazosanga bya biti by'imyumbati byarazamutse tukabirekeramwo tukabibagarira kuko wasanga bimeze neza hageze aho bitanga umusaruro ukaza gusanga biri kw'imyumbati myinshi cyane ngerageza kwiyumvira none niba umuntu aba yashingiriye agashingira akantu gato tugakuraho umusaruro w'imyumbati ngana uko ubwo igihe umuntu yomanura hasi naho yaho nta musaruro yovanamo no kuri ubushakashatsi nakoze ubushakashatsi natanguriye kuri santimetero 30 kuja kuzimu mbona hava ko imyumbati itari mike nkora ubundi bushakashatsi ndamanura kuri santimetero 40 ndabona ko hava ko imyumbati ndamanuka gushika hasi ndabona ko hava ku myumbati vuze ati rero ubu reka ngeze kuri metero ndabe nibwo namanuye rero kuri metero ndabona ko hava ku myumbati nuko rero byakurikiranye kintu kuvuga jewe ubu urugero ngeze ku buryo bubiri hari umwumbati kumanura kuri metero ukuvuga hejuru ukaba ufite uburinganire bungana imetero ku metero ubuja kuzima akaba ari metero ubutambika akaba ari metero eka n'uburebure akaba ari metero buriya ingunguru imwe y'imyumbati irashobora kurenza ibiro 150 gwiti kimwe ku giti yego irashobora kurenza ibiro 150 ukuvuga bivuze ngo ari ingunguru ebyiri ushobora kubona mu biro 300 cyangwa 205 by'ibura byabuze ku giti kimwe yewe handafite ibinogo bishika 185 byo nahinze hano ibijana 185 ndavyitezemo umusaruro mwinshi cyane kuko nayihinze neza kandi n'abantu bose batari bwabibone biteze kuzobibona benshi baje kureba bakavuga ati turebe ya myumbati abaturanyi be nabo bakavuga ko ubuhinzi bw'uyu muturanyi wabo bwabagiriye akamaro kuko bubaha akazi ndetse ko banahungukiye ubumenyi kuko nabo ngari ko bazajya bahinga je nkanje birantunze kandi cyane kandi si kuvuga ko bitunze jeje nyene nk'urugero yahamperereye ahamperereye kuko nivyo nkora nabo birabafasha mwabonye ubu naberetse ibijumba ndabereka imyumbati ariko si ivyo byonyine mfite hano ndafite za dodo imboga zimeze neza izo ndazigurisha ndafise intogi ndafise ibishimbo mfite ibintu bitari bike mpinga hano kuko ivyo ngivyo byeze ntabwo bari jeje nyene bifasha kubera ko dukunze kuba tumukorera akenshi twari tubizi ntabwo twari tuzi ko ubuhinzi babuhinga gutya oya ntabwo nakongera guhinga kwa bundi tubonamo akazi tugakora tukabona icyo dutungisha imiryango yacu ntekereza ko n'abatari bakeya niba tugiye nko gusarura nk'intoki n'abantu arabahereza rwose udafite amafaranga bati nta mafaranga mfise ariko wamakunda urya nkarya araguhereza nta kibazo bijyanye n'ibijumba abantu baraza rwose turimo turakura akabahereza abantu mbona bitewe n'umusaruro mbona bashobora kuva kuri imyumbati iba yahinzwe gutya iki ni igihingwa cya kijyambere mbona ku buryo abantu bose bibaye ngombwa bikaba byiza abantu bose bahinga iki gihingwa cyangwa mbona byagize umumaro nateye uduti dukeya two kugira ngo ndebereho nakopiye ariko ibyo nateye bitandukanye n'ibyari birimo mbere gusa ariko nubwo akora uyu mwuga we n'abaturanyi be ngo hari imbogamizi babona zikoma mu nkokora ubuhinzi bwe imbogamizi tubona nuko nyine abonye abaterankunga bakamufasha uyu mushinga wiwe wakomeza ugatera imbere umushinga ariko akagira imbogamizi z'ubushobozi wenda bafite
ushobora kuvuga ati nashakaga wenda guhinga hegitari 10 ariko kubera ubushobozi mfite ari bukeya ngiye guhinga 5 ariko byaba byiza wenda akabona wenda n'abatera nkunga ku ruhande byaba byiza wa musaruro we ukiyongera babisarura bikaba byinshi noneho kugira ngo bigere ku isoko bikagorana. Izeyimana akaba akangurira abahinzi b'imyumbati guhinga kijyambere kuko yiteguye no gufasha uwamwegera wese. Hama nabo bakagerageza no kubwira abaturage canke abandi bantu bafite amasambu bakambarira aho bishoboka nkaba hagera nkabereka kuko iyo ndaberetse bagakora nanje ndabona birwaye biko birambyarira umusaruro umeze neza kandi n'abaturage n'abanyene bikagenda neza bakabona umusaruro bitagoranye. Duhinge neza kandi duhinge kijyambere kuko bitanga umusaruro mugari haba no mu buso buto. Naha buri wese kwiga no gukora ubushakashatsi muri gahunda yo kwihaza ndetse no gusagurira amasoko. N'abahinzi nk'aba nabo birakwiye ko leta yabegera ikabongerera ubumenyi kuko ari byo byatuma umusaruro wiyongera. Ni kuvuga kugira ngo ubuhinzi bwanje buvyara umusaruro. Icambere no saba abayobozi abajejwe ubuhinzi ko bonsura bonsanga. Buriya nababwiye ko je ivyo ndiko ndakora ibintu biri mu mpano yanje. Nabo buriya bohagera ugasanga hari kandi kantu bashobora kunyongererako kandi taka kantu rero turabona biri gukora ibintu byiza kuko nabagiye ku musaruro namaze nagerageje umusaruro nkawubona uvamwe ko ari umusaruro mwiza ariko bona ugasanga baranyunguye bakambwira ati wewe neza na neza kora wegeze imbere